urebye transfer yakoze profile abakinnyi yazanye ni nabo ngabo nyine kuri yo ni kuri yo standard igikurikiye no kurangwa mu kibuga koko barafunctiona gute. So rero gukuramo pyramide harimo ibintu byinshi. Iminota 90 yiwawe wayiteguye ute kuko yo ibinasabwa yuko we unayitwamo neza kuruta no kuzajya kwibarira hanze kuko izi equipe zifite home advantage. Hanyuma iyindi 90 ikurikiraho uraza kwitegura ute. Naje kureba nsanga no ma equipe guhura nayo bisaba ko waramaze gushira ibinya ntabwo bukigira guhura nabo wiyamina mu buryo bw'imikinire bwawe tactical mu bakinnyi bawe bahagaze neza. Hanyuma iyo hatajemo iby'ifirimbi kuko nabonye no ku mugano wa Afrika na ifirimbi nayo igikora irakora mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ariko nayo ubona yuko hari icyo igishobora ku desavantage aho. Ku bwanjye rero numva ikipe ya APR konkira uyu munsi bagiye guhura yarahindutse cyane ubu ni na mwiza kuruta na mbere. Nge mbona ikintu cyaba gisabwa niyo confidence yo kumva ko kuko mu byukuri umupira ni 10 kuri 11 yego ariko pyramide y'ubushize siyo y'ubungubu ariko nawe APR hari icyo wareze hari uko nawe wazamuye standard yawe nibura tuvuge ngo margin yagabanutse kuri no sure performance wise APR ikintu yakwe improving nubwo bigoye ariko ari ikintu yakora. Urebye cyane cyane bizashingira uburyo izajera imikino biri kubera ko uretse na pyramide imyaka 2 baheruka guhura ni byari bwabanje bakina n'amakipe muri Tunisia bakina n'amakipe muri Algeria mu ngoma ya Elad Mohamed. Wabonaga ko APR yaza ikina umukino amakipe muri abo cyane muri North Africa azayishuke bakina umukino wo kunganya umukino ubona uri muri avantage yawe ubonereze itazakitwa nziza imbere ikipe ikomeye muri yo mu majyaruguru ya Afrika mu nganya ariko nugere wabo ikipe hinduka ubone se yandi mwakinyi Kigali. APR nkeka ko yakajera ibyiza ikazabona umusaruro kuko imyaka yambe ibiriheruka ntabwo yageraga ibyago byo gurana ikipe nk'ingi mu ijonjora rya mbere ahantu hose APR byuze rigize imaze igihe itera intambwe yo kurenga ijonjora rya mbere akanyabaye mu ijonjora rya mbere. Umva rero nibyo binashyira pressure ikomeye cyane kure mu gihe gurana champion nawe wagiye ukurira mu marushanwa ya Afrika kubera ko mwaka ushize nimba yaratwaye igikombe cya CAF Champions League wari wabanje reviremo kimwe cya kane wari wabanje wundi wa 2022 na 2023 aterakinye Champions League yakinye Confederations Cup akaviramo nabwo ntagire akaviramo hakiri muri kimwe cya kane Champions League ya 2023-2024 bwo gori baviramo matsinda ariko ni ikipe igenda izamuka mu marushanwa ya Afrika yose igenda itera intambwe. APR nabyo nibyikwiye ntago tuvuze ngo genda ugere kuri finale ugire kuri pyramids kwako ibyo mwashoye muratandukanye ni organization ebyiri zitandukanye n'amakipe biratandukanye n'amateka ya ariko APR akayatoka ko byuze kubona improvement yayo muri amarushanwa koko nimba imyaka ibiri yarabanje warahuye n'amakipe akorohereza kurenga iryo ijonjora rya mbere umwuka uhuye ni equipe no muri iryo jonjora rya mbere ngira ngo akanya yakoye gutekereza uburyo izajera imikino ibiri kujera imikino ibiri nk'umukino ubanza wa kimwe umwaka ushize i Kigali twabonye APR ifite amarwe ko byibuze yakabifite umukino abantu wibuke kuri Stade Amahoro match ya mbere hakiniye APR ifite amarwe ko byibuze yakatsindira ikajya muri Misiri ifite avantage iyobora inagezeyo itangira yobora umukino bigara ko yagatsinda ibintu byendo bibona bigeze muri 75 itangiye gutsindwa itewe penalty bikini biki itsindwa match muri ba buryo abantu bose bibuka 3-1 muri Misiri ariko byagara ko ari match ari kujera byuze jeri imikino ibiri wibara umukino umwe bivuga ngo waje teguye match ibanza uri iwawe ekipe iri mu mibare irimera bari impamvu kwereka ko amakipe abateguye imikino ibiri arazi yawe aravuga ati uri imbere avantage y'abafana bawe none ikipe ya Pyramids ntibigira abafana ngo uzagira abo ngo ni babafana byo twatubona amakipe ageze hanze bakazamura byose ngo bakiyemo Rwanda bimenyereye bakagira environment yaho atmosphere yaho ikagira ukuntu isa nk'ibagora ni equipe idafite abafana uzakira nayo kuri ya stade yambaye ubusa muri Misiri hera mu Rwanda umekesha ko wayitsinze abakinyi bayo Jadema revuga ntibahindutse aba cyo hanze kiracyabara cyabara ku mugana Afrika abafayeze bacyahari mu rugo byibuza hanze ushaka indi security rero ni equipe itahindutse cyane urebye nk'abakinyi bayitsinze ba Bratiture aba Fayez ba Fiston Mayere ntabwo yahindutse cyane ahubwo yingiyemo izindi imbaraga yatwaye Champions League inkeka yuko yaza mu Rwanda ikajera match yo mu Rwanda akakanya kavuga ngo turayitsinze kujera sukuza kunganya ko kunganya nayo nibyo Pyramids neza zishaka munganyije kabiri wawe zushaka kwitsinda nugira ni wayo uje udashaka gutsindwa kuko APR
twibuka yabanje igitego cya Dawuda ijoro amukino neza byari gushoboka yuko itanakunganye cyangwa bakaba banatsinda ariko yageze muri match nyine atubona ko hari akagozi utarenga rwe utaragira rero nkeka ko ari nabyavuzwe na CDS Mubaraka muganga avuga Afande avuga yuko ngo ari magatima abafana b'ikipe ya pera ko ari ikizere cyuko bazayitsinda avuga ati tuzayitsinda we yanabiyambye tuzayitsinda mugira ikizere mucika intege ntago umuntu yahita kuraho amahirwe yose ngo yakaperi kwako n'ubundi ku rupapuro niba ugiye gura na champion ndetse na pire ho bahora ikipe yose mu Afrika kanya ajya gura na Pyramids yaba ari underdog kubera kugiye gura na champion wa Afrika rero ntekereza yuko akajya bafite amahirwe makeya ariko byibuze bigiye ku makosa uko dushaka improvement niyo twavuga kuri Pyramids bigiye improving tuvuga ngo bigiye ku makosa bivuze uzasezererwe muri Misiri ariko byibuze match yo mu Rwanda ifite mu ntoki kuko nimba waranganyirije inshuro ebyiri mu Rwanda tsinda match yo mu Rwanda kuri inshuro byibuze byange muri Misiri tuvuga ngo habaye improvement kuri APR ariko nutsindira mu Rwanda tubona ko ari ikintu byibuze cyahindutse ushobora gutekereza ko iyi match ku rupapuro ukwiri uko abantu benshi bayifashe ushobora kuvuga ko ari nka mu ikipe birende atangana nkuko ari byo koko atava ahantu hamwe ndetse hari n'uwo twari kumwe nimugoroba aho narimve yarambwira ati bizaba bimeze nka Dawidi agiye guhangana na Goliyati ariko mu by'ukuri ukurikije ibyo bagenzi banjye bagarutseho n'urugendo rw'ayo makipe birashoboka ati gute nubwo aba bavandimwe bavugaga bati tegura imikino ibiri ariko nibura icyambere banzu making ashoka ko iwawe utinjijwe igitego nugera hanze nibigushobokera gitange mu mukino nkuko yari yabikoze hanyuma urwane no kurindira rezita no kujera iminota biragoye ariko birashoboka nabonye difference ibamo muri no mikino cyane nk'ingi nyine nka Peroni gasezerwa ari kubona yakinnye yagize performance nziza nabonye difference ari ibintu bibiri tacticoma abakinnyi bagumye mu mayeri y'umukino nkuko umutoza yabyifuzaga hamwe tuvuga ngo bigeze ku minota 70 ngo ikipe ngumva ngo itenga igitego kimwe ngo wese ajye muri cya kabiri ikindi mu mutwe abakinnyi mantaroma akagozi kaba nyine baba gihagaze mu mukino kugeza ku minota 70 aho ikipe kwataka buri kanya tuzi ko abarabo bakina abantu bari gucokoza buri kanya basemburana bajya kwentimida umutoza bari gushaka amakosa utuntu twatunahatoye abakinnyi bamaze kugera ku rwego kuko batinyitse iyo mikino aho babizi neza ko umwana abona aza akamwigusha imbere cyangwa se akaza akamuprovoka atari buze kumukubita nk'ikintu wenda wamenye ikarita bakwiye kuba babigira kuko diziba inshuro 6 sajya mu barabu zikurikiranye amahirwe nko kuri APR make buri mwaka isotwe izi inshuro 6 nk'iyi piramide tuvuga nta influence y'umufana uhari ariko ni kuri stade nyine iri open iraho ese ko niba ushobora gukina nayo nibura umukino ukabonamo ibitego bibiri kuko burya banitwa ukanayibanza ntabwo ugeze ku rwego rwo kumva yuko no byanashoboka ibyo bibiri bishake mu rugo abantu bimanaginga none nawe iwawe none ugerayo nakibonye w'ibyo bibiri yani ushobora kwanamo igitego iwabo ushobora kukibonamo nta mufana ubuze kugupusa agushyiraho kagatuza ya pressure bivuze ngo kuko wanabikoze n'umufana wa Zamalek wamubona hari ikintu kwino nshuro APR ifite umutozo w'umwarabo nibyo byose turi kuvuga byagiye bigerwaho kubera abatoza n'undi baba baraciye kuri iyo niveau babizi iyo hari ukuntu bamaze kumenyera gukina iyo mikino nyine minini iyo pressure iyo standard bamaze kuba bayiriho mu by'ukuri so navuga ngo APR hari ikintu cyaba improved cyane aho abakinnyi bategurwa ku rwego rwaho nyine ino mikino batangiye kwumva nk'imikino minini nk'iyi piramide turi kuvuga nibura muri saison muri champion imbere ishobora gukina imikino iremereye nk'itandatu warahiri wa Zamalek wa Masiri imikino yose iremereye ubusanga abakinnyi baba baramaze kubyakira nyine ariko kubera ko nani wacu twege nka APR usanga wenda nk'imikino ibuze gukina iremereye nibiri n'uwareyo n'umukino ubanza wareyo n'uwo kwishyura nyine yakiri nibo baza kuba challenging bivuze ngo usanga nyine abakinnyi bateguye mu mutwe ku rwego rwaho wakwizera uvuga ngo iyo minota 70 iri buze kugeramo equipe abakinnyi ne bakiri strong bakivuga bati twabonye icyo kimwe reka tukidefane turwane nacyo ko nakazi gakomeye ku mutoza tuve kuri APR ubwa APR mu kiro banza ukina 19 z'ukwezi kwa 9 i Kigali uwo kwishyura utikine byamaze kuba uwo kwishyura ukine tariki 26 muri Misiri ni nyuma y'Imisiri 7 tuve ku ikipe ya